umunani mu bisirikare bikomeye muri Afrika ati mugabe igihugu cy'u Rwanda kivugwa na M23 ntibayivuga mugabe kikashe bibananira gufashanya gucungira amahoro n'umutekano kwa roko Burundi icyo gihugu kiboneka ko kiri muri sisiteme ikomeye ajya wumva umugabo wemeye n'ahantu ndakubona ko batinze ko bifasha u Rwanda basana na family class bivuze abana tubivuze reka muri Burundi twabasana tuvuga platforme mu gihe tujya gufasha abantu ico kibazo no kikwishura nkuko no kikwishura kuko nikiraba cyane cyane igisirikare cyacu Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kurimbonesha kuri mbwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu ni ku mugoroba wo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025 tujye kurabira hamwe agezweho mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange turazero kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda bivugwa aho rero havugwa amakuru y'ibitero bikomeye bikomeje kugenda bitegurwa na Fardc ifatanyije na Fdnb turagaruka ro ku makuru agezweho arabana n'indege zongeye kugaba ibitero turebe uko birangiye ndetse na raporo igaragaza ibibaye bamwe bari muri ibice baragaragaza agahinda gakomeye ndetse n'ibyago bikomeje kugenda biboneka turazuro kureba uko bihagaze ibingibi turaza kandi kubabwira ko Burundi bwamaze gutangira gusaba inkunga kugira ngo butangire bwite ku banyekongo bahunzwe ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubera mu gihugu cyabo turaza kubyinjiramo turebe ibi uko bihagaze si ibyo gusa turaza kandi kubabwira ko hatangijwe urubanza rwa General Yavan ushinjwe ibyaha birimo ubugambanyi turaza kwinjira mu butabera turebe ibiri gushinjwa uyu mugabo wahoze yobora akarere ka gatatu ka gisirikare kari gafite ikicaro muri ho Katanga mu majyepfo burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bigaragara mu nyandiko y'ibirego Lieutenant General Yavan akurikiranwe ibyaha muri dosiye ebyiri ya mbere irebana n'ibyaha by'ubuhemu no gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranye n'inshingano zabo ndetse na discipline ya gisirikare turaza kwinjira mu buryo bw'iramvuye turebe akantu ku kandi turebe biri kugenda bishinjwa uyu mugabo turaza kandi kubabwira ko kuri ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibijyanye no gutoza abasirikare birakomeje abasirikare hafi 200 ba Fardc bashoze imyitozo yo kurwanira mu mashyamba ibiro bikaba bikozwe mu rwego rwo kubategura kugira ngo baze mu ntara Kivu y'Amajyaruguru bahangane n'igisirikare cya M23 kivuga gukomeza kwigarura ibice bitandukanye muri iyi ntara turazero kureba uko bihagaze turaza kandi no kureba ibindi aho rero mutama ari buze kutubwira ati washyiri ku kibuga cy'imirwano ni mu nyemerero duhere kuri dosiye ikomeye yuko byagenze mbere ko turibuze kumva umutama dusigurira n'ingene byatangiye amakuru aragaragaza ko ihuriro rya AVIS ryatangaje ko kuva mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 19 Kigarama 2025 ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo biherereye mu gace ka Makobora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko icyo mu gitondo cyo kwigenekerezo rya 19 Kigarama 2025 nibwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo biherereye mu gace ka Makobora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo binyuze ku muvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kenyuka yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifashishije drone z'intambara n'ingabo zirwanira mu mazi zaturutse muri Baraka muri teritwari ya Fizi Kanyuka yasobanuye ko abaturage bo muri Makobora no mu gice cya Minembwe nabo bagabwe igitero hifashishwe drones z'intambara n'intwaro ziremereye bacikamo igikuba ati AFC
irahamagarira abanyekongo n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kuba batanga buhamya kuri uku kurenga ku gahenge kwisubiza kandi kugambiriye gukomeza kwica abagenzi bacu. AFC yatangaje ko ibitero bishimangira ko leta ya Kongo idashaka amahoro kandi ko idagaciro umutekano w'abasivili kuko ukomeje kwahohotera ariko ntibabiryozwe. Ibi bitero bigabwe nyuma y'uko AFC ikuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira yari yarafashe ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025 kugira ngo ibiganiro by'amahoro bizibihuriza hamwe leta na leta ya Kongo ndetse na M23 biri kubera idwa muri Qatar bigende neza. Mbere yo kuva muri Uvira, AFC yasabye abahuza barimo leta zunze ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union gushyiraho uburyo bwizewe bwo kubungabunga umutekano w'abasivili. AFC yagaragaje ko ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi wazarindwa FDLR bitagomba gusubira mu mujyi wa Uvira bitewe nuko mu gihe bawugenzuraga hahoterwaga abasivili batari bake nk'uko ro bagiye babigaragaza bakagaragaza ko ibiri kugenda biba bidakwiye. Hagati rero Minisiteri y'umutekano w'imbere mu gihugu mu Burundi iri gusaba abaterankunga ubufasha bwo kwita ku mpunzi nyinshi zaturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi heze nk'uko rero babigaragaza kandi babivuga bakagaragaza ko bakeneye ubufasha bwihutirwa kandi bugomba gutangirwa ku gihe. Iyi ministeri yasobanuye ko kuva ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 15 Kigarama 2025 Burundi bwakiriye impunzi 71,889 z'abanyekongo n'abarundi 8,700 batashye bavuye muri Kongo biturutse ku mirwano ikomeye yatangiye mu ntango z'uku kwezi. Yatangaje ko umubare w'izi mpunzi utari uruta cyane ubushobozi bw'inkambi z'agateganyo zibakira zirimo Ndava, Gatumba, Vugizo, Rumonge, Makombe, bityo rero ko ubu bahanganye n'ubuzima bwazo, kuzirindira umutekano, kuziboneraho zirara no kuzitunga bigoye cyane. Hari abanyekongo benshi bafashe icyemezo cyo kujya kubana n'abaturage mu midugudu, bamwe muri bo bakaba bakodesherezwa inzu zo kubamo. Gusa leta y'u Burundi yategetse ko bose bazivamo kugira ngo bajye mu zindi nkambi zegereye umupaka. Leta y'u Burundi rero yagaragaje ko mu gihe kwita kuri izi mpunzi bigoye n'izindi iki gihugu cyakiriye kuva muri Mutarama 2025 zikeneye ubufasha bwihutirwa. Iyi ministeri yagize iti guverinoma y'u Burundi irasaba byihutirwa abo mu gihugu no mu mahanga ubufasha mu gukemura iki kibazo gikeneye ubutabazi. Turasaba imiryango y'ubutabazi, abafatanyabikorwa mu bya tekinike n'imari, societe civile n'imiryango ishingiye ku myemerere gutanga umusanzu kugira ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo gikwiye kandi gihuriweho. Mu itangazo risaba impunzi z'abanyekongo kuva mu baturage, iyi ministeri yatangaje ko iteganya kuzohereza mu nkambi za kure y'umupaka hashingiwe ku itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Ihuriro Alliance Fleuve Congo riherutse gufata ibice byinshi mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo byegereye umupaka w'u Burundi, bizatumye leta y'u Burundi ifunga umupaka wo ku butaka wa Gatumba na Vugizo, hasigara inzira yo mu kiyaga cya Tanganyika. AFC yafashije abarundi bari baraheze muri Uvira gutaha. Iri huriro ryasabye leta y'u Burundi ko ryafungura imipaka kugira ngo abanyekongo bahungiye mu bice bitandukanye by'intara ya Bujumbura nabo batahe. Leta y'u Burundi yatangaje ko iri gushishikariza izi mpunzi igisubizo kirambye kirimo gucyura izifuza gutaha, ariko ko abo zibonaho ariko ko bizabaho mu gihe mu bihe by'ingenzi hakenewe kugira ngo zitahe bizaba byamaze gukemuka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi riragaragaza ko kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 2025 Burundi bwari bucumbikiye impunzi 110,746 z'abanyekongo. Ni mu gihe rero UNHCR iragaragaza ko hagati ya tariki ya 5 na tariki ya 16 Ukuboza Burundi bwakiriye impunzi 82,275 z'abanyekongo zaturutse mu bice birimo Kamanyora, Ruvunge, Katogota no mu mujyi wa Uvira nk'uko bigaragara. Byose rero bikaba bigaragaza ko ibikomeje kugenda biba ari ibintu bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye. Hagati aho rero niho imyitozo ikomeye ndetse n'amahugurwa ya gisirikare akakaye
arakomeje. Amakuru dufite aravuga ko abasirikari 180 mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuwa kane ushize ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 basoje ku mugaragaro imyitozo y'intambara yo mu mashyamba yaberaga mu ntara ya Ituri. Aba basirikare bo mu mutwe wa Tigre na batayo reconnaissance bakoze aya mahugurwa kuva ku itariki ya 24 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 mu byumweru bine bigishijwe gukoresha bossa na GPS, kugendana n'amayeri yo kurwanira mu mashyamba, kumanuka muri za kajugujugu zigenda kurasa mu mashyamba. Bahabwa kandi n'amasomo ku burenganzira bw'ibanze bwa muntu no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amahugurwa yabereye mu nkambi ya Njago ya Fardc igice cya teori ndetse mu nkambi ndoramo ya MONUSCO mu bijyanye n'imyitozo ya Politique. Kuri Colonel Atira wo mu ngabo za MONUSCO ukomoka muri Brazil ari nawe ushinzwe amahugurwa y'aya masomo yo kunonosora imikorere yerekanye ubushobozi ndetse n'ubushake bwa MONUSCO bwo gushyigikira Fardc mu kugarura amahoro mu ntara ya Ituri. Komanda w'akarere ka 32 ka gisirikare General Antoine David Mushimba wari uhagarariye guverineri mu muhango wo gusoza aya masomo yasabye abasirikare batojwe gushyira mu bikorwa ubumenyi bahawe rwose ku nyungu z'igihugu ndetse n'inyungu za rubanda. Abasirikare barenga 1000 bamaze gutozwa muri iyi gahunda. Kuva muri Mutarama 2025 abasirikare barenga 1000 ba Fardc bagiye bahabwa amahugurwa yihariye n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro MONUSCO mu rwego rwo kongera ubushobozi izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara kandi binatangazwa. Bikaba rero bikomeje kugenda bivugwa mu gihe amakuru akomeye agaragaza uburyo ki ku mirongo y'imbere y'urugamba bihagaze. Reka twakire imboni cyase roko informa wacu atubwire ibiri kubera kuri tere. Noneho hari impinduka zikomeye kuko hari kurwana abo bita ba black water, ubwo ni abacanshuro bari kurwanira mu mazi, bari muri ibyo bice n'ubundi nyine, kandi ngo barakomeye cyane bazimirwanire muri iki kiyaga cya Tanganyika. Ntabwo najajinga kuko ntari ku mirongo y'imbere y'urugamba, nta n'uruhare na rumwe mfite haba ku ijuru rya Fdnb na Fdnb ndetse na M23 kuko ntari umuvugizi wabo. Ariko Safari warambwiye ko hari drone ziri kugenda zigaragara hejuru cyane y'amazi, byo bihagaze gute, biri gukorwa gute kugeza ubu? Izi drone nyine ni ziri mu kazi, ziri gutanga imisada, aho ziri kugenda zicunga umutekano ndetse zikora amaoperasiyo ndetse no gusubiza inyuma umwanzi mu buryo bukomeye cyane, kuko nakubwiye yuko nyuma y'ihuriro rya Fardc ku basirikare bashya bari bazanye baje kureba urugamba rwari rugeze za Swima, yego, bagasubira inyuma bakajya gukora imyitozo. Ndatekereza ko baba baramaze kubona password y'izi nyeshyamba za M23, nubwo izi nyeshyamba nazo za M23 zitoroshye ku rugamba Tanganyika wagira ngo zayize cyane, yego. Hari bucu wambaye nicyo nakubwira, yego. Urumva ko birakaze birakomeye, natwe dutegereje ibiri bubuze kuva muri uno musaruro ubahuje hagati y'impande zombi. Safari ndashaka kukubaza, ibyo bice biri kuberamo imirwano ubundi bivuze iki ku rugamba ku waba bifiteho ubugenzuzi? Ni iye strategy? Yarakubwiye ko kugira ngo ube wumva ko waba ufite gahunda nzima ifatika yo gufata ibice bitandukanye ndetse n'uyu mujyi wa Tanganyika n'intara ya Tanganyika, yego, nuko waba imisada yose wayibunze, kuko impamvu M23 ishaka gufata iyi axe ya Tanganyika, yego, Tanganyika Baraka, nyine axe ya Tanganyika Baraka, urumva ni axe ya Tanganyika Baraka, yego, urumva axe ya Tanganyika Baraka ni imisada hafi ya yose ya ituruka maginga ya Ngayo, kuko urabona nyine ko
igabanywa n'Uburundi kandi Uburundi nibwo nizi sadi turuka yego iyi rero ati Tanganyika Baraka ifite ikimenyetso gikuru cyane ndetse ifite uburyo bwiza bwo kubino akse mpamvu makumyabiri yayifashe yego mu mirwanire y'utundi duce yaho ndavuga muri teritwari ya Fizi kugera muri Tanganyika n'ubundi mu ntara ya Tanganyika byagakora kuko nakubwira ko mpamvu makumyabiri ishaka gufata akse ebyiri. Iyihe niyihe? Irashaka gufata akse ya Fizi yego igashaka gufata na akse ya Tanganyika Baraka. Urumva ifashe iyi akse ya Tanganyika Baraka yego biri mu bintu byaborohera kuko baba barimo bacunga iyi Tanganyika yose noneho ku buryo batari bubona ahantu bari gukura ibikoresho yego bikaza nyine umusada nta musada ntaki abarimo nyine ubwo ni bwa buryo bwabo n'ubundi bwo kugotagota abo barwana nabo bahanganye nabo noneho abasirikare bari kurwana bakamanika amaboko. Urumva iyi akse irakomeye cyane ifite ikivuze gikomeye akaba ariyo mpamvu byatumye ihuriro rya Fardc ndetse na FDNB ikomeje kubona ko n'ubundi mu kiyaga nta kintu bari gukuramo ariyo mpamvu bafashe umwanzuro wo gukubura imirwano kubera ko nakuba ko izi nyeshyamba za M23 ziri kumo zerekeza ibaraka. Urumva ko n'ubundi bashaka gukuramo ino aksia Tanganyika Baraka yego niyo mpamvu rero aba bakomando ba FDN babilogwa mystique ya nkuru abachansu nibo bari ku rugamba magingo ya stanije n'abakomando aba FDNB. hari icyo bari guhindura kugeza ubu? Amaginga ya nagutangariza mu bimeze gutya kuko urugamba rurakomeye ntiwanahegera yego ariko ko byagenda kose amakuru umuntu aracyagenda asuzuma neza rero bitewe n'uko dushaka kubona wenda M23 igarutse inyuma se urumva yego kuko magingo yari imaze kugera kure ubwo turaza kubamenyesha nyine uko gahunda zifashe. naho kuzinda byifashe gute bwana Safari ahandi ho komala situation? Kuzinda rero no kwitwezeho imirwano yongeye kubura yego ngabo z'Uburundi zirasa nkaho nazo zifite gahunda yo gukubita umwanzi ahababaza ndetse bakanagaruka mu bice byabo bari barigaruriye. Nakuvuga ko bari bafite ibirindiro bikomeye bita za Mikalati aho rero basenye ibirindiro byabo bikomeye maginga ya bakomeje kureba bya buryo ki bakubita amaduni igaruye ibice n'ubundi basaga nkaho bafashe nyine bisa nkaho biri mu maboko yabo yego maginga naho kuri Puezero n'ibyoroshye n'ibicika urugamba rugeze mu mahiba birakomeye cyane. ubu kuri Puezero aragenzurwa nande bwana Safari? Amaginga nta muntu uri kuhagenzura kuko niho imirwano iri kubera nta wari watsinda ino Puezero kuko ingabo z'Uburundi zifatanije n'ihuriro rya Fardc bari mu kazi gakomeye cyane aho bari kureba buryo ki bakubita amadubu n'intare. Ntabwo twabaga mu aka kanya Puezero ifite umuntu uri kuyigenzura kuko ari imirwano iri kuba ikomeye cyane. naho kubirebana n'urujya n'uruza byo bihagaze gute? ntabwo maginga ya mikeya cyane nakuvuga ko n'ibice by'umutekano twavuga ko wenda ugerageza naho urujya n'uruza n'ibice nka za Ruvunge byumvise n'abari mu isoko wabonaga ko abantu ari bake cyane. Ruvunge market wabonaga ko rwose abari mu isoko ari bake cyane nibwo byari bibaye
abantu baracyafite ubwoba, abantu benshi ntibari bataha, ni ibicika muri makeya, urujya n'uruza ntarwo kabisa. Bwana Safari nyemerero tujyane ni warikare nawe wambwiye uti naho urugamba rumeze nabi, ho havugwayo nayaye kugeza ubu ngo amaginga ya n'ubundi abasirikare bakomeje kurundwa muri biriya bice aho hari abaturutse pena ubusanzwe bwa pena nubwo ni muri teritwari ya Rucuru ba M23 bagiye kurebera hamwe yuko bakubita FDLR ikomeje kugenda ikora akazi katoroshye. Yego. FDLR yari imaze kwisuganya muri biriya bice bya warikare, ariko maginga ya strategie za gisirikare ziri gukorwa kugira ngo barebe buryo ki nakubwira ko tugiye kwitegura urugamba rukomeye ruzakubita inshuro ku buryo isaha ku isaha M23 yafata bino bice bifite icyo bivuze kuri M23. Yego. Maginga ya ibice M23 ishaka kuba yakuramo nakudaho umujyi wa Beni muri teritwari ya umujyi wa Bute muri teritwari ya Beni soriho gato. Yego. ndetse nyine ikarebera hamwe buryo ki ya kontroliga warikare igakuramo aba bagabo bamaze kwifatira kano gace aho basigaye bagaba ibitero muri Masisi mu buryo butunguranye, batera udutero shumane nibyo bashaka kureba buryo ki nyine bacunga umutekano mu buryo buboroheye, ndetse bakara buryo ki bapushinga izi ngabo zitoroshye za FDL. Ariko imirwano irakomeye cyane hano muri warikare iri guhuza FDL n'abamayimayi. Yego. Amaginga yasigaye natohoza icyo bari gupfa, ariko ninza kumenya icyo bari gupfa ndaza kukibamenyesha n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ku birebana n'abasirikare byavuzwe bari guturuka mu yandi mahanga, aho byaba bigezeho haba hari abashya wenda bamaze kuba barandinga? Icyo nakubwira cyo biri gukorwa mu ibanga rikomeye. Fardc yanakwiye ko yakoze change ikomeye cyane. Maginga ya baracyabwisa ko haba hari abasirikare bari kuva mu bindi bihugu, kuko atekeze ngo yaba yaraturutse mu bihugu byinshi, ndetse ngo hakaba harimo n'ingabo za Tanzania zikomeje kugenda ziza. Nibyo ndi kugenda numva, ariko mu baturage ariko ntazo murabona kuri tele. Sosiyete sivile n'ubundi niyo igenda iduha amakuru ivuga ko M23 ziri mu kazi gakomeye kuko Kisekedi ngo yabahagurukiye. Yego. Ibyo barimo byose bari kwigira baraza kubibona. Iyo ni sosiyete sivile tuba tuganira kwa kundi mamutera igiparu umuganira usa mubaza uko gahunda zifashe. Ubwo ntabwo njye nabona kwiterera, ariko uko byagenda kose abo njye nabashije kwibonera bari kuri Fdnb ho ubona arabiboneye abakiza, uretse ko bahise baruhukira Bujumbura nyine ariho bahise bajya. ngo reka turebe aho bigana kuri tere niba turi bubabone, kuko maginga ya ngaya ihuriro rya Fardc mu ngamba nshya narabikubwiye, ndetse na misiyo nshya bafite ubugome bukomeye cyane rwose. Nta mpuhwe bafitiye haba ku baturage, haba ndetse nabo bahanganye nabo. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaho. Ubwo urakomeza tubera imboni, ugenda twapodatinga no mu yandi makuru, ndetse n'ibindi biraba bigezweho ugendeye uduha arabagezweho. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ucyonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse
n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.